Mwaramutse mwiriwe ngira ngo murabizi ko umuyobozi yagize ikibazo akaba ninjye bateye rero umusimbura. Nta kibazo. Amakuru yanyu ni meza? Twe ni meza. Nawe se Papa Benjamin? Nanjye siki. Amakuru yawe ni meza? Si meza bitewe n'ahantu avuye. Tubanze twumvikane. Papa Benjamin ngira ngo mwese murabizi ko amazi igihe kingana n'amezi 3 afunze azira umwana we wacuruzaga mugo. Akanayanywa muyobozi. Ntayanywaga. Atarinywaga sanganaga nk'urudodo ari kubera siporo. Gihe cyo nzi cyo nuko mu dosiye ntigeze numvamo kunywa mugo. Ubundi se bavuga ko yanywaga. Twumvikane Peperia. Ndacyakomeza. Ambo Papa Benjamin rero nyekere inama ya mbere ujemo kuva wafungurwa. Yego ni ya mbere. Papa Benjamin mpungure zaragutonze kabisa. Zarageze kugira nko munsi y'iziko. Yaba wese narenze ko umuntu yabigikara bikagera hano. Nawe urabizi nyine ko ari ukubera imibereho mibi. Ahubwo vuga ngo wihishaga mu ivuta. Wanguriye se. Ariko surabekana mu twese turi kubibona. N'icyamukaje n'ikibyemere Paperiya nuko usigaye wigira narakwitangiye. Ubu nituba dufunganywe. Kuki bitabaye nuko ndengana. Mureke mumeze nk'abagabo. Mbo mbere na mbere rero mureke tubaze duhe ikaze Papa Benjamin ugarutse muri societe. Y'abantu batanywa ibiyobyabwenge. Papa Claire itonde. Ugarutse muri societe. Y'abantu batafunzwe. Paperiya nawe itonde. Nta jambo urahabwa. Hakuntu mwigize. Dukomeze. Akaba agarutse muri societe. Y'abantu badasa n'amakara. Gakaraga inyumuziko wa kigoreho. Kagora mu mugongo wa ngurube kigore n'inyoko. Ariko mana yanjye. Nese bo batafunze umuntu urengana ni. Reba kujyana umusamariya Papa Benjamin ugasigiye Maraya. Maraya ni so wa mugabo. Ako mama Shami nibura Maraya abe mama. Ariko papa ngo abindaya. Indaya umugabo koko. Maraya ni so. Uracyabyemeza? Abana afite ubwoba. Maraya ni so kubyara. Yesu umwami. Ajyaga bavuga ngo isigize ku iherezo nkabiyakana ariko ndabyemeye. Menya ahubwo yararangiye turi mu nyongezo. Uracyabyemeza? Indaya ni so. Muyobozi ndebe. Ari na fieri yabyo nukuvuga ngo wabaye expo yagenda gafata umwaka mu mazu mwugabo. Hariho gutukana. Rukundegera muyobozi ndamutinya akagabo. Nawe nyumvire. Gutuka umuntu utagutuka rero nacyo ni ikindi kibazo. Cyamaze we womeze kwigira ikintazi. Yese nagutuka kabisa. Naba mbaye nka. Ibyo ukora birenze gutukana. Wakinyabyaha cyangwa n'ibiyobyabwenge. Kagenda ubutagaruka gapfutse umusatsi wa mbwakazi. Zirone ryo wamereye. Imbwakazi n'inyoka yabyaye mbwa ifite imirizo ibiri nkambi. Wowe gahambirwa amaboko n'amaguru gatabwa mu ruzi we. Niyo nagerageza kumutuka yantsinda. Undebere. Imana irarima. Mbega ishyano ry'umugore. Wa muyobozi we rero nawe ndakwiyana. Kirisitu. Mama Shami, Papa Benjamin yagusomeje kuri bya bimogi bye. Oya ngiye nuko mama mwese mushaka kumfatirana. Niba ari uko ari ngiye mugore mwe bitabira inama. Abandi babarihe mu burayi nicyerekana ko abagore mudashobotse. Wowe ushobotse sumaza amazi ngahi wawe. Kunaziraga umwana wanjye. Naho rero nyine. Wowe mwana wahubwa azakuzira. Umva Papa Benjamin. Karame muyobozi. Geza ibyo birahagije. Ugize imana nari ngiye kugushishura. Abura gushishura umugabo watwitse urwana rwawe inda. Rekana nakubwiza ukuri. Nubwo ntayo yatewe. Uwo ari wese wamutera inda. Nabyemera. Pfa kuba atari wowe. Je ntera inda zivamo abana bafite discipline we. Nkaba Benjamin agurisha mugo. Urase ko namwemera ko bamungeretseho. Wavuze se ko intanga zawe zavumwe. Ako muranyumvira badi. Muyobozi ndasabira Shamira gushaka handabo. Aho ari se hamutwaye iki? Ariko Papa Claire nawe uri umugomera igezaho. Ngo harabaye iki? Abaye iki se nyine ari cyabuze. Umwana yarya ikindi abashaka niki? Apo. Wari ikintu cy'ikigabo gishyira indi imbere cyakugiriye nama. Ahubwo wowe ushaka kugumura abandi bana. Mumbwirire babe nk'ibandi rya Benjamin. Ntabyo uzabona. Hako kuba ngiriye umwana nkamusabira urebe bwiza nuko umugumura papa ruko. Umusabira urebe bwiza nkandise. Wowe urebe bwiza icyari cyo. Ndakizi nyine. Wowe areze neza niyo gufungishije. Hako mwese ko mwanyihaye ubundi muzi ko umugabo udafunzwe wari umugabo. Shwida. Uri kutwosha rero. Nabyo ubonye. Boshye ikisi. Papa Benjamin kishika rwose. Oya muyobozi gereka mbabwiza ukuri cyane cyane ingoro. Kandi Papa Benjamin. Etonde wa mugore ntago nyiri Papa Benjamin uzi. Naragiye muri gereza ni gice bita kungufungu nagucanga. Ucanga ikisi. Hano twashe kurwana. Nawe ntagusize. Ndetse ko nanone kubana neza ari byo byambere kandi birakurwana kwiza nukure kuba kubangamiye kabisa. Umva mwese mwicare. Mwarasaze. Abantu bakuru mushaka kurwana. Ari ndi biteye Papa Benjamin. Mwicare kwanza. Ariko kuki kuva Papa Benjamin yakwimukira muri kano kagari? Nta nama nyine twari twakora ngo igende neza. Hako bukusukurengana badi, mumaze gukora zingahe? Wimbaza nawe uzi ko zingana. Nese uni cyo wita kugenda neza ku inama niki? Ko wajya mu namwe buyuzuma mwaragiye kuri ruswa. Sori muyobozi. Inama ziratandukanye.
twebwe inama tugira muri aka kagari kacu nizo gutamaza imyitwarire mibi ababyeyi bafite, twebwe duhora abana nk'aho babigize muri ayo ngo bayiragwe. Reba nk'ama Shamira, mvana muri yose yawe ngo nakanwa. urumva ko impano zatangiye kugaragara. Uyu mubyeyi yaduhagarara neza mu mashusho yo gutukana. Nukutanyenjeho se? Akusubwa abantu muzi kumva neza, niyenjeho ntekwere. Uramvuga iki sinama yashikuye kuri mama Shamira? Bari batubwira ibyo tuje kwiga hose. Wanyemeye se ngo mbibabwire? Yego. Ceceka nawe. Hari umuntu ukubaje. Nawe ziba. Aha, icyo nzi cy'aka kagari bagambye mu dayimoni. Kitifu nanzibishije se. Ziba nyine ko basi. Muzi ko n'ijye ubayoboye. Twisuzi ko ari twiyoboye. Ibyo si byo mbabajije. Niko. Murabibeka ari nyamuyobozi mwatoye akagari kanyu mushya. Iyo se niyo ngingo igiye kwigaho muri iyi nama. Ubwo si byo bihuriye. Ibintu ndi kubabaza si byo muri kunsubiza. Wongera ubasa twumve. Murabizi ko ari njye muyobozi wanyu. Ntabyo tuzi. Kandi wowe Umuyobozi w'iki se? Akagari se? Umurenge se? Akarere se? se w'akagari. Yego turabizi. Ugiye kwegura se? Nundi bikubwiye kubushyyanusi bwawe mu tugabo nka twa Papa Benjamin bikagera mu bigabo birebere nkawe. Nukubona ari kirekire gikujujwe n'uburofu. Mama Shami ashobora kuba habonetse umwarimu wawe. Papa Benjamin reka mubwize ukuri. Ntuneshe umutwe. Utatuma nkora ibidakorwa. Njyewe se ndarengana. Sawa rero. Mwatumye tutanatira Papa Benjamin. Reka mwakire. Sinumva Papa Claire. Papa Benjamin uranywa amagara manga ya mugose. Papa Claire wanyarutwe. Sorry. Se kumbe Gitifu nukateye. Nanjye byanyobeye. Naho ubundi se ba Papa Benjamin bari kudutinza banatesha umutwe umuyobozi wacu dukunda. Mwabagabo ma. Nimba mushaka kuvana muri bazima. Minwanye mu ifunge. Urumva? Yego muyobozi. Mwese ndagira ngo munyumve neza. Ngiye kuvuga ibintu naza gusubiramo. Osubiramo suri ikiganiro kiri kodinze kuri flash. Iyi si kirano kumanyo. Umuyobozi kari agaciyemo. Gace mu kuzimu gacibwa na kora. Nyine muyobozi zari brage ntago nayengamije kugusebya. Kari akajyoke. Urumva gasekeje? Papa Claire vugisha ukuri. Kari akajyoke ni gasekeje. Rekata, ibyo bintu bya mbere mbonye ko isi bidasekeje. Hanyuma se Papa Benjamin, iyo useka ibintu bidasekeje ubumva uri muzima. Aheko rwose. Ahanuriye imivunde. Ndabona guceceka nkikorera gahunda zanjye byabananiye kandi n'umundi nimwe bifitiye inyungu. Muyobozi ntago byatunaniye twebwe, ahubwo ni bamwe na bamwe bananiwe n'umuntu cyane cyane ibibazo zifunguye vuba. Gafunga umutima waki. Muzi ko ibintu bimeze? Mureke dukora ibyo mushaka. Mushaka dukora inama yo kurwana. Oya muyobozi. None mushaka iki ko mutari gutuma umuyobozi wanyu muri inama mwabimaramo? Murabizi? Nongere kumva umuntu avuga. Ntaye kabisa muyobozi. Nababwiye ngo sinongere kumva umuntu uvuga. Hanyuma mwebwe Bindi isura. Kuki mutabwe ko tugaye dusuke tuyobora cyibitira amakofi.